Salam sejahtera and hello all. Welcome to our podcast, Kisah di Sebalik Jubah. My name is Hassan Alafif bin Khairudin and I am your host for today. Today, we are here with an alumni from FSSK yang ramai orang kenal, bukan sebabnya superstar or a professional athlete lah, tapi sebab nyatok kaki bola paling konsisten, pergi training, join friendly match, and also si pernah miss game mun ada tournament Unimas. Please welcome my brother Rafiq Ole. Hai semua. Okay, so to warm up, boleh sih kita perkenalkan diri sikit. Contohlah dari program apa, bila graduate, and of course position apa yang kita selalu main dekat padang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, nama diberi Rafiq bin Ole, berumur, belum pada umur lah. Mau tahu umur lah? Boleh lah, boleh lah. Boleh je. Dah sial lah. 23 tahun. Okay, kami graduate bulan November lepas. Baru graduate lah, nang betul-betul baru alumni kita orang. Okay, untuk pasal bola, kami positioning, semua positioning kami boleh. Semua all-rounder. Alright. Mana-mana nya tanya Sarawang. Tanya Sarawang. Nya pada kau main sia. Kau main sia. Jadi all-rounder lah. Tapi exactly kami pun position adalah striker lah. Paling kita minat lah. Bukan minat lah. Nang kami rasa kami dapat main. Kami rasa main. Okay, moving on. As we all know, banyak student suka main bola sepak. Tapi si kami yang kami nangga commit kepada kita. So what's the biggest challenge masa kita tengah study, tapi at the same time setiap minggu ada training and ada match? Cabarannya lah. Okay, secara jujurnya, kami tu bukan pemain betul-betul macam bukan professional player dalam segi universiti lah, yang macam every match macam Unimas anjurkan ataupun kami wakil Unimas, bukan. Kami just wakil fakulti ataupun wakil kos je untuk main bola ataupun main futsal sekalipun. Okay, untuk cabarannya, memandangkan kami tu bukan really in professional nak, just one of my hobby ataupun minat kami main, just more entertain, more ambil pengalaman daripada kita just study program sekedar sukan. Jadi untuk one of kami pun mengisi masa kami untuk ambil pengalaman dalam dunia universiti tu. Sebab mostly student tidak just focus on academic. Sukan tidak boleh bukan tepi. Jadi bila orang ajak sukan, tolak tepi. Jadi itu one of my hobby lah. Untuk cabaran bagi kami kurang mencabar sebab kita pun jadual pun based on jadual kami lah, banyak bertembung. Jadi contoh ada meeting dengan match nak. If meeting yang awal match petang, kita excuse lah macam tidak break terlalu lama. Kita padahal kita ada match ke apa selepasnya. Contoh 3 to 5 meeting, 5 after lepas habis sampai habis game kita main bola. Jadi saya ada cabaran gila lah dekat saya. Just kita pandai atur jadual. Jadi perjalanannya lancar je. Tapi untuk final year kami rasa terlalu aktif. Kami join kelab, kami join program luar, kami join macam sukan tu. Jadi untuk menyusun jadual untuk pola kerja final year yang agak-agak pola FYP ke nak, tahu lah FYP nak. Jadi
agak-agak pack lah. Kadang-kadang jadi burn out kan. Gigi kami Excom Media. Excom Media tahu-tahu yang banyak kerja. Back to back kerja lah. Jadi ada yang hadap apa cabarannya adalah burn out je lah. Sebab kadang-kadang kita ada kerja tapi kita ada kerja lah, tapi jiwa kita mempelai kerja saya dah. Jadi ya cabaran macam ni kita mau apa hadap benda yang mau lawan benda yang. Jadi one of cara kami pola untuk lawan benda adalah step one back, step langkah ke belakang, satu langkah ke belakang, tarik nafas, relax kejap, tidur ke apa nak, pasal bangun pola kejap. Kita pernah pilih bola daripada bola assignment ke pernah? Pilih bola daripada assignment. Jujurnya ada lah. Ada. Rasa salah sih. Munya assignmentnya macam Lagi lama bola okay lah. Munya due date mungkin pola sikit sebelum match latihan, malam sambung lagi. Macam ni lah. Cik dah tinggal habis. Bagus. Perancangan waktu yang masih perlu lah. Okay. Let's move on to the next segment. So every footballer mesti ada this one moment where you hit rock bottom lah. Okay. Technically moment jatuh lah. Maybe for kita, what was the lowest point for kita as a student yang aktif main bola yang mungkin kita pun pernah hadap? Dalam bola je kah? Ataupun benda lain ke? Dalam bola, maybe benda lain boleh jual lah. Benda lain. Kita Exco Media tu nak. So apa ada masalah sih. Masalah. Banyak je lah masalah macam kita bila kita terlalu banyak kerja, assignment, FYP, media. Jadi mau menyusun pola kerja ya agak susah lah. Gigi kami tu jenis last minute pola kerja. Jadi ya apalah berat sebenarnya. Dapat je pola awal assignment ataupun FYP, tapi disebabkan kami tak jenis pola kerja last minute. Jadi ya salah diimpun lah, nya burn out. Saya dapat mau elak apa. Mungkin burn out je lah nya pencabaran. Dalam bola ada sikit masa kami biasalah. Mungkin kami rasa tahu macam apa force lepas lah biasa bau-bau tok lah. Bau-bau tok. Kami rasa ialah baju tu. Sikit lagi. Time kami year 2. Time kami year 2. Mungkin ya bukan detek kejatuhan lah, macam kekecewaan sebab untuk game futsal lah. Untuk game futsal bola sepak kami sikit-sikit lah. Futsal dengan bola. Okay, futsal untuk course kita dah masuk semi-final tambah. So target mau masuk final. Jadi ya je target kita. Si kisah final lah 1-2. Final lah dapat 1 ataupun 2, at least masuk final. Tapi di saat kami year 2, player semua solid, bagus main. Tapi disebabkan kami dalam keadaan sakit. Bukan sakit apanya, demam teruk lah. Demam teruk lah. Tapi disebabkan oleh si cukup player macam kami one of menggerakkan tim lah. Jadi mok mesti join juga. Saya ada gambar sebab ada orang snap muka kami stok hitam lah. Nang macam orang sakit lah, orang tanya okey sih memang okey je. Pucat muka stok bibir putih, stok hitam, kami pada okey je. Main je sampai hujung nyawa dah main. Masa tu main si lepas main 3-4 pun si lepas juga. Nombor 4 juga. Jadi ya
Untuk course, untuk first dalam fakulti ya. Untuk bola tahun ni juga main bola. Seat lepas final 3-4 juga. Tapi nasib lah dapat nombor 3. Menang 3 main 3-4 dapat nombor 3. Sebab target nak final. Sebab sebelum match semi lawyer banyak lah. Guru-guru macam menang kita tok sekali. Tuhan si membabulkan doa. Lalu si lepas main 3-4 je. Faham. Ya je lah rasanya. Susah overconfident. Ya, overconfident susah. Okay, kami pun pernah terfikir that it would be like that for you lah. But I appreciate the honesty. And kita pun faham bukan senang nak cerita our struggles. Especially when we're still studying and actively involving ourselves in our passions. Okay, and with that, we are all set for EP1 of Di Sebalik Jubah. But in episode 2, we are going to ask some questions that a lot of students want to know. Macam mana seorang kaki bola manage masa. And of course, top tips untuk student FSSK yang hidup dia padat dengan aktiviti. So, stay tuned and see you in episode 2.